Emva kokuthi ubaba kaMthembeni esebuyile eGoli, isimo nje endlini besitense. Umamezala wami wangicela wathi ngicela sihlale phansi sikhulume makoti. Wangitshela ukuthi makoti njengamanje ngicela ukuthi ungangibuki njengomamezala, ungibuke njengomfazi ozama ukukhuluma nomunye umfazi. Ngicela sikhulume woman to woman. Hayi ke ngacishisa amadlebe ngafuna ukuzwa ukuthi uzothini. Uma kababa kaMthembeni. Hayi ke umamezala wami wangitshela ukuthi ngiyabona lento eyenzakalayo, ngimdala mengingaka. Ngiyabona ukuthi uthandana nomzala kababa kaMthembeni obhekifa. Futhi ngiyabona ukuthi usukhulelwe. Ukhulela ingane yamzala even though inyanga mhlawumbe usanenyanga eyodwa. Kodwa njengomuntu omdala ngiyashesha ukubona izinto. Ngiyabona ukwenzakalani. So makoti mangabe kuukuthi usafuna ukusave lo mshado wakho, ngizocela ukuthi ulungise indaba zakho, ukuthi uvumele ukuthi ubhekifa ningene naye ekamereni, ukuze ungathi masu isisu sesiqala ukubonakala, masu umshado uyachithakala, umshado uyaphela. And then abantu bazothini ngawe esigodini, bazokhuluma kambi njengomuntu ongayiphathanga kahle, nangomuntu ongazazi ukuthi ufuna ini. Waphinde wangitshela umamezala wami ukuthi uyabona ukuthi okwamanje ngisemathandweni, kodwa kumele ngiyibuze, ngihlale ngedwa phansi deep down ngiyibuze ukuthi ubhekifa useke wakhuluma into ephathekayo, yikhona into esekayikhuluma ephathekayo ukuthi lesimo lesi sisisolve kanjani. Useke wangitshela ukuthi future naphakathi kwami naye ufunani, ufuna sishade or ufuna ini. Mangabe ianswer ukuthi akakangitsheni lokho, kuyomela ngihlukane naye, ngiyekele phansi yonke lemsangano yokujola naye, nginamathele kumnyeni wami, ngibambelele kumnyeni wami. And then mengicabanga le ndaba, umamezala kahle kahle bekakhuluma iqiniso. Ubhekifa vele ayikho into akasangitshela yona ukuthi mhlambe uplan ukuthi senze kanjani. Besafundana nje besizazana sanginikeza uthando, kodwa ayikho into angitshelile yona ukuthi ufuna siphume kanjani le situation. Umamezala waphinde wangitshela ukuthi kuyongisiza ukuthi nginamathele kwindoda yami, ngoba manje kuzophuma imali zasemsebenzini wayo. Ngingayibukeli phansi mhlambe njengoba umahlalela ngikhona ukuthi isondle, kuzophuma izumbulu zasemsebenzini wayo, iqala ibhizinisi khona la emakhaya, siphile kamnandi sonke. Amazwi kaMamezala angiconfuse kakhulu. Ngihleli ngedwa ngicabanga lamazwi, ngicabanga ukuthi le ndaba ngizoyenza njani, ngoba bekaqinisile vele ukuthi ngikhulelwe futhi ngikhulelwe ingane kamzala. Futhi umamezala bekathi she's willing ukuthi lemfihlo ayigcine, ngoba mangasiphume ingambulala umntanakhe. Angezwa ubuhlungu kakhulu, futhi siyamazi ukuthi umntana wakhe umuntu onempi, angihamba osusimpi nje endaweni ayolwa nomzala wakhe endaba sekudutshulana. So lokho ngiyakutshela umamezala ukuthi umntana wakhe umuntu onempi, mina bengingakwazi, bengazange ngikubone. Bengibona ingane yakhe nje kuumuntu osaba ngishona nenkukhu, noma endlini ngene ixoxo lokungena inyoka kusukuma mina ishawe yimina. Bengingamazi njengomuntu onempi, bengimazi nje njengomuntu onegwala. Kodwa amazwi akhe ngawacabangisisa ukuthi phela mina la ngashada ngezwe ngenyongo, ngathelwa ngenyongo, futhi ukuyihlaza nje njengomuntu oshadile sengihamba ngijola, ngoba phela mase ngicabanga indaba yabhekifa as much as enginikeza uthando, kodwa kazange wangitshela ukuthi ufunani ngefuture yethu. Ngacabanga ukuthi mina ngizoba into yokuthi siloku sidlalana mina naye, sihambe siyolala emahotela, sihambe siye eThekwini, ezwe ubumnandi ngomzimba wami, kodwa lingekho ikusasa alikhulumayo ngempilo yethu. Iviki belilokhu lihamba liqhubeka lingamili, but imicabango engqondweni yami ibingihlasele. Safika ke isikhathi sokuthi mina nobhekifa sihambe siye eThekwini siyo-order phela. Lafika ilanga lokuthi sihambe siyo-order. Ngahamba ngaya naye eThekwini, kodwa indlela yonke bengingajabulile. Bengibhizi ngicabanga ukuthi ngizomtshela kanjani le ndaba. Ngizomtshela kanjani indaba zokuthi ngcono siyeke, ngoba angiliboni kusasa kulento yethu, sizontshontshana kuze kube yinini. Ubuyile ubaba kaMthembeni manje, kuzokwenzakala kanjani? Sizontshontshana kuzobe yinini, ngoba naye beyangazange wakhuluma lutho ukuthi siphuma kanjani out of this situation. Ngathula sasafika eThekwini.
Kodwa naye we-understanda, wabekezela, azange wangihlupha. Mesifika eThekwini, guys, you are not going to believe what happened. uBhekifa, umzala kababa kaMthembeni, waguqa phansi ngedolo, wahlaba phansi ngedolo, wangitshela ukuthi bekathi usazama ukuthi anikeze i-relationship yethu isikhathi sokuthi sifundane, sazane, ukuze mangabe ngenza i-decision yokuthi ngiyawushiya umendo, ngifuna ukunamathela kuyena, ngibe sengisho ukuthi yena uyile ndoda engiyifunayo, ngibe sengi-100% sure. Wathi so bekasanginikeza isikhathi ukuthi ngimfunde, ngimazi kangcono. Kodwa isimo sesisigijimele phambili, i-situation ivela nesigijimela phambili ukuthi izinto zenzeka ngokusheshsha. Wangitshela nje ubaba kaMthembeni esebuyile eGoli, ucabanga ukuthi into yethu sivelane siyenze ibe official, sihambe siyobuyisela inkomo emuva kubo kababa kaMthembeni. Ufuna ukubuyisela inkomo emuva kababa kaMthembeni, mina mase ngiba umuntu wakhe ngokusemthethweni, ngokuphelelwe, ngendlela ngesivumelwano semndeni, nangendlela ekubhalwe ngayo phansi. Bengathi ngiyaphupha ngizwa lawo mazwi, ngoba phela umamezala bekangitshenile athi hayi le ndoda yakho ayinakusasa, ayikutsheni lutho, alikho nje ikusasa elikhona, uyimoshela isikhathi sakho. Kwangathi ngiyaphupha, wavelane wavula kwaba khona ukukhanya esigodini esimnyama ebengihamba kusona esibizwa kuthiwa i-confusion. Amazwi akhe avelane enza ukukhanya, angenza ngabona ukuthi yini kahle kahle lekumele ngiyenze, yini kahle kahle lekumele ngiyichoose. Ngangijabulile kakhulu. Mengibuye eThekwini ukuyo-order phela noBhekifa, ngabuyela emakhaya kumamezala wami nobaba kaMthembeni, ngayilahla phansi ngokuthobeka okukhulu. Ngacela ukuthi ngike ngivakashele ekhaya nje okungenana amaviki amabili. Hayi ke bavuma kubanganankinga. Mengifika ekhaya ngafike ngabachazela indaba ukusuka nokuhlala kwayo. Ngabachazela ngothando lami nobaba kaMthembeni ukuthi alisekho kudala selaphela. Kahle kahle ubaba kaMthembeni uvele beyangasangithandi for isikhathi eside. Ube seyizenza izenzo zokungidelela nje, zokungidelela okukhulu. Vele abantu basekhaya bayazi ngalodaba lokuthi waletha omunye umuntu wesifazane ngikhona engangazisanga, wazisa umndeni engakakhulumi nami ukuthi usenesifiso sokuthatha omunye umuntu wesifazane. Ngabatshela nje ngina izinto eziningi angangijabulisi ngazo. Ngabatshela nangokuthi kugcine sekwenzakala iphutha, ngathandana nomzala wakhe ubaba kaMthandeni. Yize ke ifamily ibingakujabulele kahle ukuthi ngisuka komunye umzala ngiya komunye umzala, bebengekho comfortable ngaloko. Kodwa ngenxa yokuthi mina lokho bekungijabulisa, bebejabulile nami. Bebejabulela ukuthi ngijabulile. Ngawutshela kumndeni ngesinqumo esengisithathile ukuthi nginqume ukuthi ngimshiye ubaba kaMthembeni, ngivumela ukuthi ngihambe manje ngiyothathwa uBhekifa omzala kababa kaMthembeni. Hayi ke umndeni wavumela phezulu ke wangitshela ukuthi after 2 weeks mengiqeda ukuhlala lekhaya bazobuyela nami emuva kumamezala nobaba kaMthembeni, babachazela ukuthi izinto ezohamba kanje. Hayi ke sabuyela ke emuva kuyochazela umamezala. Mesifika ekhaya safika kukhala ibhungezi. Ubaba kaMthembeni kuthiwa akasekho, usabuyele eGoli, kwaphuma imali zasemsebenzini wakhe. Wathi yena uyoqala ibhizinisi ngemali yomsebenzi wakhe ngoba akafuna ukuthi ahlale ekhaya awumahlalela engenamali. Enhlizweni yami ngase ngiyibuza ngiyiphendula ukuthi lo muntu uhamba kanjani eGoli engangitshelanga, engavalelisanga. Sho ukuthi kahle kahle umamezala wezama ukungilahlekisa ngenkathi engitshela ukuthi imali kababa kaMthembeni izophuma, siphile sonke ngalo mali, sakhe ibhizinisi sonke siphile sonke. Ubaba Mthembeni kwaqala nje kwahlokha imali i-account yakhe, wakhala amaphepha, wabuyela kaNdonga ziyaduma, wabuyela eGoli phela. Kwazi bani ukuthi abuyelanga yini kwi-yellow bond lakhe or wafika wathola elinye i-yellow bond phambili. Okay, umndeni wami wamfonela ubaba kaMthembeni wamtshela ukuthi ucela umhlangano we-meeting. Angeni believe ukuthi ubaba kaMthembeni wabuza waphendula wathini.
wabuza ukuthi kufe bani. Mina ngibhizi la ngizama ukuphemba ibhizinisi, ngizama ukwakha ibhizinisi. Ngicela ningifole mangabe kukhona into eserious, mangabe kukhona umuntu ofile. Le mndeni imhlangano yemndeni angiyizingenzele lutho empilweni yami. Okwamanje into engiyifunayo, ngifuna ibhizinisi ukuthi le mali yami ingaphelele ezandleni okwamanzi. Ubaba kaMthembeni wagcwalisela ngelokuthi thathani any decision noma kuthiwa isiphi isinqumo enifuna ukusithatha lapho kulo family meeting. Nisithathe, mina anginankinga, anginendaba futhi. Okubalekile okumqoka kakhulu empilweni yami njengamanje ukuthi ngikhande le business engilikhandayo. Hayibo, noma wakhe wathi uyazama ukuchaza ukuthi intodana kubalekile ukuthi ubuye, angeke kube isikhathi eside, kuzoba yinsukwana. But nje wengezwa lutho ubaba kaMthembeni, beyangalaleli umuntu. Umndeni wami wadinwa ngokuphindaphindekile, wadinwa ukuthi lo muntu ukudelela kangaka uze uyahamba kakutsheli awusekho lo mshado, vela yachithwe lenkukhu amanzi ayusekho. Ngikutshela ukuthi iy'nkomo zokuthi ubhekifa ayibuyisele ekhaya, zobuyisa iy'nkomo zikudlizebe ulobolo laMthembeni. Umndeni wami ubuyiqhuba msalofu, ubuhamba phambili nobhekifa uyiqhuba msalofu inkomo, ngoba bungevudiniwe indlela ubaba kaMthembeni awudelela ngayo mangabe fonelwa. Ubhekifa ke kwangathi uyabagcwalisela, walibuyisa ilobolo liphelele laze laphindwa kabili. Waze walobola ngishona nezingane zami nobaba kaMthembeni, wabatshela ukuthi uyayilobola izingane zami ngoba angeke athathe umama yedwa ashiye ingane la emuva. Uzolobola kwasane yami, ulobola kwaingane. Hayi ke leliqile umamezala ngoba lithanda imali, lavumela phezulu lathi awuzingamane yihamba ingane. Lashaqa imali, lagombela imali ngoba lugombela kwesalo, lashaqa imali. Angeke ngize ngimsoleka, ngisho uMthembeni akamthumela imali meka semagoli, kodwa phela angeke ngisho ukuthi amthumele, mhlawumbe uyamthumela ephaketheni lakho, mina kuphela engazi. Hayi ke umndeni wavumelana ukuthi njengoba sengilotsholiwe ke manje sengilotshola ubhekifa, kuzomela ngihlale lapha ekhaya okuyinsukwana, ngihlale kamamezala kababa wamntana wami, ngihlale ngilinde kwenziwe umsebenzi wokuthi ngigezwe, kuphume izinto zangala kababa kaMthembeni, isale kababa kaMthembeni. Mase ngemzini omusha sengigeziwe insila zasemzini omdala. Hayi ke ngahlala ke ngisalinde lo mcimbi ngoba ngangitsheniwe kuthiwa umamezala kumele abe yiphathi yalo mcimbi, avume ukuthi uyangidedela ukuthi sengahamba ngihambe ngiyoshada nomzala. Hayi ke umamezala besevumile ukuthi uzobe yiphathi yalo mcimbi loyo. Angazi ke ukuthi ubani owathatha imessage wayisa kubaba kaMthembeni, wayibeka ngendlela exactdelela. Wamtshela ukuthi ubhizwe nale goli, uhleli le goli, udla imali, uyidla namantombazana angathi ishu, angeke akwenzele lutho empilweni yakhe, angeke alimisa ikhaya, angeke awumisa umuzi. Kodwa nanga umfazi wakho lapha emakhaya babhizi bayamlobola, bayamthatha, wena uhlezi la. Baba kaMthembeni akadinwanga, wabuya eshesha, wahamba wayovula icala enkosini ukuthi umzala umthathele umfazi wakhe yena engaziswanga.